nyamwire ima ciringi imwe urathia na ciringi 10 ukaheo ndimo ira ihura karatari hari Roisa Bure he mundu endagia matunda ho witagwo George Anangwe George Anangwe rauga demand ya ndimo iguru ungimutwarira ndimo ona no amigure ciringi 40 ndimo imwe koguo ngemenya kundu kwe ndimo tungera tumutwarire ndimo nyingi ciumaga ikambaine na naguko guo nona naguko guo amunyu thika naguko guo amunyu kundu kumu pio kwe ndimo nyingi muno ni wekaga kugo guo tondu Benson Mulwa ari maga ndimo kule Makueni igwa Benson Mulwa who owns an orchard in Makueni said he cannot meet demand from middlemen who are catching in on the lemon windfall. This ni kira kirakuwa ndimo niyo irimaine niyo igereirwo bawo niyo roya broka ruko na broka cia ndimo wakage mari no gucenjia wira ndimo ira ciareho guku Nairobi ri andu a Nairobi ri uti mundu uraririo citari na ndimo uti mundu uranywa mai matari ndimo na uki nyona ni ndimo ri ndimo ni chonjo no he mundu retwo Dickson Shaje a nutritionist no ni mutaramu wa mirire arauga kuma tene ri ikuma tene wa tene ndimo ciari kuo na ni ciari na faita kwi mire itu kuma tene ungiriaga ndimo kaingire hari undu ikaga mwiri kabisa yes kindu kingi kiragurwa muno ri uria chemist ri ni dawa cia kuongerera vitamins cia boost vitamins dawa cina zinc and vitamin C ni iragurwo muno na ndagitari marakwira by the way ugure dawa irongerera ugima kiria kuongerera hinya wa mwiri